Kinongelam ke kur khongla ke khot ke weri paro ki parakur ki bedon keleng ki benta ke rikasi be jaintias ke jinge kendulang ke bening kong ke kur ke banlong ha ka arphui terik mentau benai ke Porsche posting ha Inowell Hall Amlarem West Jainte Hill. Ha ka kerwa bla phat na kaliang ke kur ke khot ya baro shkene ke jingelang na ke benta bani perkhat ki kam ki bedai be ke kur badru ban sedang ke sengkur badru bani itu ithawi ki parakur ki bedon Hakkeleng ki binta jangkari wat shabaru. Nakalyang ki konvina ka kur khongla ki bu ka jingkerpat baki kur kinshim khiai kani ka binta khanang bakandon ka jingete song parakur bat ka jingete liru kumju. Dahil kapon kong na pag jingsungo lay mula. Iro lang dekat bani ki konvina jang ka sengkur kong lakulun jang ka kasi jang kiai brokoi. Aku mula keren dari rumah sedang pula itulah kok lawelan ini borok itu pula kemudian kok keberi nyukrep aku jadi bat ke jika kenu lang ke juni pungkakur hak arpui terik kemudian bahas syukau ajar pulai ngaruh hak nekopor pungwe ikut jong kenika body kebukubit pendiang jadi bat kenika meeting lagi jika kenu lang jumapur na saya siapnya ngakot ngawel ya borok di pur di badan ha borok sodong sukun jong kali kasih janji aku jongi bahkan semua menyapoi lang hal meski kenang baki ke borok tiba kapur dan kamban ya beliau jumun inyo penyate hal meski kebab peluang yang ibu di dekat dari konvener diberi berkenika meeting man khot ya borok di pur tolong mengabar abang ya show seneng ni yo kijing ujon kibabun ki kur kijongi agune ba iku ka kur kula las kama keleng keceta kelem da itu itau diwe we ba dena kata kadau ulang ini bangina sim ni gerai aku bagi ya pindu ketukan ni ki rorong ba jong kur bat ya berkhatkam bat dei hakani asni lembah di media mentip ki borok ikur da long kepala subha da program ye phibaro phiboi sekali program sekali meeting ko kre tapi trek na shau ajar mulai kumanga omne ke jingtmu ke banungkong ya kalong banin yo ni itu itau rapor kebaan long kumaya i kani ko thei ke ba jinja ko thei ke stom deklam bakur sini melakukan ya semat kemudian pinjam jong imang salam ke pelong ini ngomongnya mengikut iki kenang banyo punya penduk punya teh bat melak nyarap ya hidup isuk dan itu aku kunjungi mesin sistem senjar baru pilihan te ban kamsai isu dan itu menunggu kuat ban tip company ada dia bat program kila ban call hari ke nomor pra lai hnyo ar hnyo kendai hnyo ar hnyo nang ta de sawe nomor kila on call hnyo not kendai hnyo sau ar not kendai we te ki prakur baro ki baslorun kam ban ki sai su de de kenika jinge penulang jema sempur kila ban phone ya kita lagi ni ar nomor bat tusim mengenai kecing pentip jadi minta kasih lembar di media bahkan long kecing pentip ya borok di borong lah wala ada yang lang dan boy di lembar sim bahkan dia tolong kecing pentip lang kecing pentip kelung ya borok di borong bahkan saudara sebelum jangan dikebeli kebeli sama ngaku wede rampak borok lah nakateng dengan di dostan lah Masyong masa apa bagor dauki ban barok yatim dina ba di mathan te kajing wan jami hang ne ban krem syapha kajing ne ban sen dia ka sen pur khongla ulun barok awe ka kasih dia ban syapha ridhar asam ban ya di barak pur khongla ulun ban syapha rimane suju te ngau rasam khongla
ngakot ngawer yang iparakur khongla banjir sitom banyawan sia kami tikur kapan salong hagar poetrik Oktober ajar kulai apa dong ke annual hall amarem West Indian District hakapuar kaulai beo unstep kajing tumu kan ya kajing alang meeting kasengkur khongla ulun habaro kari kasih bajentia lem baca itu di basah masa Syapuari Karasam Baca Bangladesh kenang manggap detik bat ya itu yang iparakur khongla baro ni temu banseng atak yang kesengkur khongla ulun kasih bajentia ulun merokwe hakas ni meeting enjin atak ya kinang gerkam yang kena kesengkur khongla ulun kasih jentia bagi perskam akan yaki agak tehi dan juga tarik bantas ni. Dengan kot lawer ya baro ki parakor khongla ki badan khamtam hapwa kasih jentia bad syapwa west kasih bad ladadan kino syakwe kiri kum syapwa Bangladesh dan syapwa Assam. Nasno ba akan pak dia bi makin nyawan ruti agak tarik parkwe tarik Oktober ajaran mulai banwan ban penku penting ya kena di dalam kur kejongi kenang banginlah banyak itu itau ya di perakur kejongi ibadan nakeleng-keleng kari kasih jentia akan memberi kalian ini ya cak-cak kentin besipun